Hapeleng kejing kan mau tumpang, ya kipor kibalalit no. Bat kejing sengau kenja, bim don shu hapeleng jungi. Iwan hang ni, banyak kertiang di lang, syakitu ki ayom, bat kisengi, bay dang don lang ringkat bat ngi, bat ban pendon burom yi, lingba kani kakot, kabangit sa pelat pat ba hadin kaptu kat depor. Kum gayeng kesam. Hakani ke sisnam ila duru ya upara Ferdinand Banshan lang lingdo ya uba gi jukhod e Ferdi lade unan lade kumapi jetip syakade gadong kathan kum ubaret belakhat do aka artarik urisau arajar arpuai bad ya imei ikong Angelina Riashida lingdo mauplang ya iba kijukot i kumi kongria adi syakani kadong kathan kidon bakot di nya don bakot di kong badi mai la ino jagani kasla perthai agalai phau tarik ulber arajar arpuar di soblau syakate e be mai bod upara kim don lang bangi agani kasi bansakhi ya gani kecing alang ke bekerpang kendiat ya gani ke kot lapen wandur dau Ferdinand ha kecing trailang bat ki bubun ngut ki parlok bat don ki badon lang hang ni bat ngi mentah kesengi bat da kecing kershan bat kecing aibor jeng imei watla kim don shu agamet apeng jungi ikermen Bamakiru kini keman lang bat ngi hagani kesengi namar ilala ban penurlong ya kejing angnot kejongki ubreu balaim bat kipat ba ikipat ba bat ubala IT yaladi na kabanta kipat ba bat namar kata kum gayeng isau dai ban IT api kireu orang ba kibelaju ya trailang bat ipa apin siem ya kene kabenta ban pelat ya kakot nganang tep ha ikon masi badai ha iba delo dala boy dala kut kata kepor tengah pas ngau kempas cuong bet ngadai kenong dungnong ngadai kenong dung keba ngadai kenong bela ngamtip yo a ngamtip yo bi tengah cutia yalam tiak kon ngai bu kon hawe rusnep tu chuan kata kecing sawa ka ong nong po lengka ha using nong thang renga ha using nong sup nong kup ciliang ha using ade kalakta ya kedono jonga galak penki yang tengah ong dadu menta usnem unyu po ar ngaladem ngan jampat cawai usnem tedadu using ngalatep tengah ai keburom ya ublei bat ya iba lapoi sedwar ublei dadu iba eke maulong dadu ikmi bat ikun jongki isaywan hapo dukan yang emei tao pelai por kendiat ban ya song ban nga tengong ile iye tengah nang ong ti peralok ki bm hadukan ngan ong iye la ai ki nga ya song hatu nga le no ta dala le ti mo i unan uong to same ya thu ka e ka ba pi la chem ba pi la ya ba di pa dadu kapor using te ngasngau kat mga don ibor ibut ngamnang ban tho ngamnang ban pule tengah sia tho ong banga tekat jing sem jong na basngau ya ha nga bo ong ki kumta nong rep nong ki sem chiliang ha using ki kup chiliang ha using kata kam sem jong nga galaktik tadadu ita nga ai ko blaya baro ki pastor kitimen basan kiramba Senong, kiway kijaka, kibayawan. Takaway ka
kahep kan sei jonga kajai ram chon ki khot I ke tersia halang kajing ya dei daduk ki kam ki kti daduk ki kon ki kti ngi ya dei jengmut ka ong kong wat phla to sa kong ya le ong ali chang te hep nga te long re ba imet badon ka kam isngi badon bela tong kita ya le ya don jengmut ka juk jing ya dei te ipli impoi ban wan menta ka sngi ba idon ha pedang ki jing sitong ta to ble kar khu ya ki ia kenduk kam bit iba iki mulong bat nga arfosan snem ngadai ubaya persya bhaya iki mulong ngayang ha ka parti kongres namar ha ka nongrim ka bangawan chong ha phormbong ngai uba ff lepang udai unong phormbong na kata ka nongrim nga kristian be ff ba phle lepang halor ka nongrim ba ngasmo traisnong ngasmo prasnong ngasmo I ndrei ngongkan 4 la ka parti kongres ngan dukhi khai na kata daw ha ka porba ya keren ha pos ka tret iba di lepang iong da kumno ban pendrem ya iki mulong ngong tang bastan bala ndrei sisnem ngi pencob bastan da ajimut manga tre kongo yang hadin kata nga petno nga kersyano ya I ba iki mulong iba iki mulong ha jing thia tang bangala I join mit nga bit ka perti rilum baro kilidar ki I penban ki sngo ki snap ya ki cingai cingmut jonga habanga ya trei tang ndre bunai iba iki mulong idan haye cibon ki kam ilai shani ayanga la benong peni gnuk sa ya katai ko ke posi si bonbong iba ba lulu ha kata ke pori dingrit yalek hadu hati telong kumba I kumbala kham keren ban manga ban iki mulong por bangilek chesai na takadaw hadu kan menta kecing ya dei jonga bat kini ngasmo kum ka yeng ka sem ka baki burom yang hadu kata-kata la benong ngam nang tangwa ubi bento kibu yang u advisor jong gamroi ketwensi yo bi kibu u advisor to mudurhi mafi ki baitba iki kam ciblok tang cisngi gong kelek mapi baru proy penbiang kini gi bro tang selek tang cisngi la yo luki wa kardan kecinya dei kam beri ki molong kecing tang hadu kata hadu kat kisngi ki bamenta kini ki family ki pakam suk kan kaban ya trei ban ya penbek iki kam ki jam na takadang kerpan yo mroi tusi tus ngap tus go ya kat kaba ni kup ki advisor ni ki bapai ki kup chilang sem chilang to snap to go to buram lem ban ya don lang bin ni ka kanhon khoblai chibon Unselfless leader, a leader who won the heart of people. Standing here as a youth who was not there at your time but heard a lot of you while I'm growing up. You have been the most lovable leader of this constituency. Your fame remains in the heart and minds of people who were there with you during those golden times. From so many views I got when I asked about you, I can define you that you are the true leader, a leader of the people, by the people, for the people. When it comes to speak about the leader as a MLA like this time, what I always get the answer from the people who were there at that time. Unong Yalam, Kat Uba Eke Maulong, and Omdan Shu. And I asked why, how? And they said, from where we will get a leader so humble, so kind, so good, full of love to everyone, to the children, to the old, young, everyone. A leader who have no hits,
Even during campaign for the election, he never hits the opponent too, people said. And also people said, Tang man yo iya bas ngap ya kasul kren jong upai ba ula lupa ya This shows that Sri Lead A.K. Maulong, you have been a leader, but a leader for the people, not for yourself. Ki hakatu ka por ka jing yailanti namar bakani ka konstitusi ka bahe. Kajing teng si baje arbaje ni na yo hawe snong snong. Ni hab ya ala snong simet. Teng asio sne teng nam ta kajing pejbet yo bahe kam tam la dam sakarendang na lagi lecture yung iba na gawe ka snong snong. Bat ta terden. Tege ba la penlong yang iban poi sado kani ka thong ka bawa wala nado ka MDC kumbala balaya sungo mane nado umyo lo MDC mat hade tu ulong MLA rengkat ngi jet yo sumbol yang haka independen mga Worcestershire Omer mat ba ike maulong abak iwan haye nga banyas jet yo sumbol ba ngi mon lang ya kasngi dia yang hakas bawa aja. Terhabal ulajab ngidap dah jingkeman. To haden bama lajab dan ta kawan kapor bola rung saka SSPDP. Katu kan nesnam. Haden nak tu kalawan kata kaban pentemai no tangwe kaseng PDIC SPU ban penduk no. SSPDP dia ban penduk. Dia ban form no kaseng kasih tangwe. Kata kuat kadwe tadi jong benai, nada makala dari benai wakandai, asnam kat kendai sepak kendai ponio, lami kakerteng UDP, malah form jaga UDP. But how ni asnam? Kajeng long presiden yang baket, yang baik ke molong, hakade ka parti UDP kala po ka peng bat kala susting berkewe ke mekalaya. Hingga kumpul Masyur tak kumpul, utama sistem asnem jangan, jangan ada apa kerja kemen, jangan sukman haduk tak kata. But what happened dengan tak jenglong, teman jenglong orang bah tu por, kerja sosial jadi pingalah kumruai ru, akarali yang ihene po, umroy, agak bangi roai ya kabong, bangalah pun sosial ya kabong. But kerja syat yang pojba, but kerja kemen yang pojba, kabang ngimlah subat dong. Masih saya kalau long kaji jawab crowd, dan ray kawan kendiat pak kendiat, nanti ya tu kendiat ya kayak history kajing ya deh batu pak, hawar hajar way, ini akhlak, hakapor ba ilong syuk nista, kada pendung yang sim juga. Pendung kamtam ya ubah ike mulung. Bat ditagi laingot kibah. Ban persawa ke lengjong kari kasih berjaya nga isi. Haduk ini isi ngam kuat banyak ke dulu. Bat nganom jer kerten. Ini laingot kita kiprak. Kibalai berterwa ban persawa ya kasur bu ike mulung dan diri. Unong tu. Kadno kerja suktang. Sulong makadai kita percaya kestan mana ada percaya menara ada menbak sulong siap yap nak tama. Toma boleh turai kena babu batau yang ya babu ya noi no umap bat ngimap bat ngisap lakasat. To kita kerja nanti kerja ngabat kalau lun sisa. Dat haduk bah in lip no hikmat panle kalau ujung no kau hang tak. Kendiat kasa kijing kan mau, bisa kita kijing siau, dan ray ngimbiakan dosa ni. Dan buk, wah sedata ngimbiakan dosa apa? Wah nukun, ini nukun ubang ngada ikan semna duduk rit, ngijuang lulu. Aduh mentaro ngat,
khot baik kita kerja. Dah duduk ni. Bawa dulu. Masuk kemen bagi Iwan mi pau pertai mata hak kerteng kan 6 jong pa. Ai pin senaya rasa. Naya siapa? Pin senang yang rasong halakam. Upangan landat kumaong menem debat siu pun suat. Ngim yo i gini irmat yong i. Ni udon saying yong pi. Udon syak ndak yong pi. Udon ha ye saja yong pi. Udon ha kamrat tie yong pi. Haying hakamra bat udon ha office yang pi uhika ya pi senang rekat berkurat ugelam nanti ya pi ya hang ni kan wat numrit mesim tor syapra bat ngi pai bat ngin persyang kadla kerja ban pelun lem bat pi nak kapo sa kapo